Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Our Paki Poto today is Te Pōkiha me Te Ngeru by Aesop. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of the stories from every one of our Paki Waitara episodes without subscribing. More on this at the end of the episode. E rua ngā kupu hou, there are 2 kupu hou for you in this episode. Kaihora, which means to travel or to wander. I takitini ngā ara I kaihoratia ai e tāua. We travelled so many paths. And the second kupu, pūnono, which means to be satisfied, full or content. I te paunga o ngā kai, I pūnono ngā tama. With all the food gone, the boys were full and satisfied. Kia are mai o taringa. Listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā tenoho, whakarongo mai e hoa mā. Te Pōkiha me Te Ngeru, nā Aesop. I te kaihora tahi, te Pōkiha me Te Ngeru, ka paunga haora honge a o tō rāua haerenga I ngā kōrero matatika. Mō ngā uara matatika, te whakataua te Pōkiha, kāore pā I rangatira ake I te whakaaroha. Ne hae hoa, kua tika ne? Kāore kore, te urupare a Te Ngeru, me te hūmārie hoki o tōna āhuatanga. Kāore he āhuatanga rangatira ake I tō tētahi atawhai. Ia rāua e mihia ana ngā hinātore nei, ka peka atu tētahi wuruhi I ngā rākau ki tētahi māpū hipi e kairā I tētahi pātiti tata. Te pakupāngia e ngā tangi a te rē me wairu atoa, ka kainga katoa ia I mua I tō rāua aroaro. Te mutunga kē mai o te tūkino, te whakataua Te Ngeru. Heaha ia e kore ai e kai I ngā iroiro, kei pūnaunau kē I te apuapunga I ngā kirehe harakore. Ka whakae hoki te Pōkiha ki tā tōna hoa I whakatau ai. Kātahi ka pakaru mai te haunga I tāna āpiti atu I etahi kupu mo te mōrihariha o te mahina. Ka pupu ake haere a nguha I roto I a rāua, I tā rāua tāinga ki te kāreti iti I te taha o te huarahi. Ka o miro tia e te Pōkiha ngā kau mākoha, tētahi toa tame hei e hi teki ana I te iari. Nā ake, I te whakatahangia o matatika, ka tarapeke atu I ngā pākete te pāngia e te horokuku, ka kainga katoatia tāna pārurenga. I taua wā tonu, ka oma atu tētahi kiore mōmona I te whare hoiho, nā whai anō, ka whakarerea, ngā whakaaro o tā tāua Ngeru, ka toro tōtika atu kai ai, kāore I paku puku aroha. Ko te kiko te kōrero, e Māori noa nei te kōrero mo te ara e tika ana, e pai ana hoki, me te mahia mai o te tauaro. The Fox and the Cat by Aesop. A fox and a cat travelling together beguiled the tediousness of their journey by moralizing. Of all the moral virtues, exclaimed the fox, mercy is surely the noblest. What say you, my sage friend? Is it not so? Undoubtedly, replied the cat, with a most demure countenance. Nothing is more becoming in a creature of any sensibility than compassion. While they were thus complimenting each other on the wisdom of their views, a wolf darted from a wood upon a flock of sheep which were feeding in an adjacent meadow, and without being in the least affected by the piteous cries of a poor lamb, devoured it before their eyes. Horrible cruelty, exclaimed the cat. Why does he not feed on vermin, instead of making his barbarous meals on such innocent creatures? The fox agreed with his friend in the observation, to which he added some very pathetic remarks on the odiousness of such conduct. Their indignation was rising in its warmth and zeal when they arrived at a little cottage by the wayside, where,
The tender-hearted fox immediately cast his eye upon a fine cock that was strutting about in the yard, and now, adieu moralizing, he leapt over the pales and without any sort of scruple demolished his prize in an instant. In the meanwhile, a plump mouse, which ran out of the stable, totally put to flight our cat's philosophy, who fell to the repast without the least commiseration. The moral being, it is a common habit to talk of what is right and good, and to do what is quite the reverse. Tēnā koe I whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Did you know that you can now purchase PDFs of our long-form Paki Waitara without needing to subscribe? Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the Shop tab. You'll find all of our Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please leave a like and a review on your podcast app. It makes a big difference. A big mihi as well goes to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscriptions that start at just $6 and to join our whānau whakamiere. You can also follow us on Instagram. Ko Taurapa e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.